mai rā ko te whare o Tarahaoa, ko whakaora anō ki te kura o Arowhenua. He mea pai ki te kitia te tū o tērā whare, kei reira he puna mō tēnei whare hou, engari he puna hoki o te hekinga o tēnei kura hoki. Ai, mō rātawa muri ake rā. Yeah, it's early 19th century by the looks of it. Koinei te kura tawhito anake o te waipounamu e tū ana i enei rā. I whakatūria ai tēnei whare i tētahi eka i te tau 1884 e 94. Ka mutu e ai kia te wera king, he whenua i tā koha mai nā tiriata te maiharoa. Ko tiriata te tamahine o hipa, kōrero wiwi wāwa tēnei. Kei roto i ngā pepa me era atu me pērā ki te koha mai o te whenua nei mo te kura, nā tiriata, nāna i koha. Aha koa te kaupapa i te timata ai o te kura nei, he mea kia whakakapi te akona o te reo me te kōrero ki te reo i te kura, kei waho i te kura hoki. And my father's in here too, right there. He tauira ōmua a pipene āmene no te kura. Aha koa ngā āhuatanga o taua wā, mo te taha ki te ako i te reo Māori, ko tāna whakatau, Koinei tōna wāhi haumaru. When I was attending school and when my sisters were attending school and that, you leave here and go somewhere else and you're not allowed to speak Māori. And they made an example of you. This is the same place, this and the marae. E ai ki te tumuaki o te kura a Bronwyn te koeti, ko te kaunga tau te kura e tatari ana kia whakaora anō tēnei whare. It was the original learning space for the kura. As years went by and the other kura was built, it was actually a place where there were hui, that was a whare rāranga. It had lots and lots of uses, so hopefully we'll be able to restore some of that back to it. Me te manako hoki ka tutuki ai tēnei whare hei te mutunga o te rātau. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News. No mai ki Arowhenua Native School. This is our haikura.